Kuru pākara ana ngā pātū o te whare pāremata i te rānei i ngā whakahe a ngā kaitoranga pū Māori e pāna ki ngā kaupapa matua o te tahua pūtea a te kāwanatanga. He ngā kau titikaha tō te pirimia i te rānei, ko tahi te rāhei hoko atu i tana tahua pūtea ki te motu. We're now seeing a recovery globally. We're seeing strong commodity prices. We've got stimulus coming from the rebuild of Christchurch. Kei te kōreroa John Key mō ngā whakapai a te manatū pūtea e meana, kei te piki ake te uara o te ao ohanga. No reira, he aha te take kei te aro te kāwanatanga ki o nā ke tāira o mua. Overall, we're going to see government pursuing cuts instead of revenue, that they will continue to borrow for the tax cuts that they put in place, and the rest of the country is going to have to pay for it. Kei te whakai tēnei māngai o te Pāti Māori, engari me pē hea hoki, mēnā e moitahi ana koe ki ana hinara. If we were to vote against the budget, we'll lose all of those gains. So what we're going to do is we'll vote for the budget, even though we have to grind our teeth sometimes. Tērā nō hoki te whakapai, ka noho taumaha tēnei tahua mo te marea. Ka tahi John Key, ka tino whakamātau taungia. Ko tāna he rāweke i a KiwiSaver. Ko tā mātou he whakaora, he whakakahake i a KiwiSaver. Ko te whakaaro ka mahua iho te iwi Māori. Taku whakapai, aha koa peheke rani te peke e kore rawa tō tātou iwi e whakawhiwhia ki te mahi maroto i tēnei pūte atau koe tā mātou e pauri nei. He tika tā reipa kei te teitei tonu ngā tatauranga kore mahi Māori. Hioi e ai ki te kāwanatanga, mā te whakarauika i te wahanga tū matanui, ka puki ake te maha o ngā tūranga mahi. And while that all sounds good, it actually means job loss. It means growing the dole queue. So this government will grow the dole queue in a recession, even though it has choices. The whole package is what matters, and they'll get to see the whole package on Thursday. Hioi, ko te whakatūpato a te āpiti hana, kia kaua te Māori e pupuri i tana hā. Jasmine Pearson, Te Karere.